Ochieng' Awuor. Kweth makende manochuogi masiro ten Martha Karua chwalo kampen mar dhot ka dhot mar manyo ombulu $30 ne Raila Odinga e yiero madwe manyien. Giwacho ni nitiere thoth ji ma ok chopi e rom josiasa emomiyo gitimo kisera e kuonde mag tich kod kuonde utegi mar jiwogi luto ombulu ne Raila Odinga kod Martha Karua. Chenro ni nobagi e bombe mopogore opogore e kaunti ma Kiambu. Tok yango chenro no e nyasi manoyuorie kod Martha kod jaod Raila Odinga Mikai Aida Adinga e chokruok mar dweni. Si kila mtu ana make kuenda kwa rally ama rally zenyewe hazifiki kila mahali. So tumesema leo tukuje hapa Dendero, tutafute wamama wenzetu, tutafute hata si wamama peke yao. Tunatafuta wale watu wanaumini, wanatafuta uongozi mzuri. Wanataka uongozi mzuri. Tukuje tuwaongeleshe. Watu wafanye door to door, hivyo wanafanya. Juu ni haki ya mtu kufanya campaign mahali popote anataka. Na juu nchi yetu iko na uhuru, kwa hivyo mtu afanye vile yote anataka. Juu hata kwangu walikuwa wamekuja na wakaniambia mambo mawili matatu, hawana mambo mabaya. Wako na mambo mazuri. Lazima asubuhi saa 11 niamke, nichukue firimbi na vijana wangu na tuende na gari tukipiga honi, tukiambia watu wa